Sibona kuyinto emele ihlolisiswe nguhulumende nxa kulezi nzakalo ezinjengalezi ukuthi kungabi lokusetshenziswa kwesingathi yimbhobho ukuthi bazame ukuthi abantu bangayiphambili ngalokho ababe befuna isingathi ama demonstrations, kodwa ukuthi babe lozwelo ebantwini basebenzise imithetho yonale evele isetshenziswa nsuku zonke, kodwa bakwazi ukuthi konke okwenziwayo kwenzelwa umuntu. Yikho-ke umuntu ulakho ukulimala, umuntu ulakho ukufa, umuntu ulakho ukulahlekelwa impahla yakhe. Yikho-ke kufuna ukuthi uhulumende angani uyachwayisisa ngathi ama-methods asebenzisayo nxa kuyikuthi abantu bazama ukuthi bakhulume okubahluphayo, njalo lokuthi uhulumende angameleli khona ukuze kwenzakale. Kabe lezi ndlela zokukhuluma labantu mihla ngemihla ukuthi abantu bakhulume okubahluphayo khona kuzalungisiswa ndawonye, uhulumende labantu bekhulumisana, bangameleli izikhathi ezinje.